Ya. Tiup ya. Ayo. Halo teman-teman, nama aku Kazan. Dan aku namanya siapa? Askia. Ini adik aku, namanya Nafi. Ini nyaket banget nih teman-teman, nyaket nih dia nih. Mau dijual mulu, mau dijual mulu. Mari kita api ya. Ayo. Dia panda turun ke Bandung, Surabaya. Boleh naik gak? Cuma ayo dawaku entak naik. Melaku banti lama. Ya, kamu bisa nggak baca doa makan? Bisa. Baca doa ayat. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma balikana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma hayya wa bismika amut. A few moments later. Anak-anak, Mama punya balon tiup nih. Siapa yang mau? Saya. Yaudah yuk kita tiup aja yuk. Ayo. Yang Tia satu, Tanja satu, Hafi satu. Ya tiup. Kita buka ya teman-teman. Ayo. Kita buka ya teman-teman. Ayo. Ayo buka. Bukan. Iya, tunggu ya. Ya. Tiup ya. Ayo. Yeay, Mama gede. Ini buat Happy. Maju pernah. Yeay. Berapa diisi mulu? Iya. Pecah. Pecah. Tanja, wih aja gede. Coba Mama ya. Mama coba ya. Mama tiup lagi. Oke. Ya ini buat Hafi ya. 1, 2, 3. Siapa yang menang? Nah, kasih ke aku aja. Aku buang. Yeay, Mama gede. Yeay, sekarang kita toplokin ke muka Happy. 何？お前はもう死んでいる。 1, 2, 3.